Kipulit Karibhoy District, Kilanang Penjuri Kajing Talasi Kali, Hakeleng Kijaka, Jongga National Highway 6, Bantel Accounting ya Kajingnya Kali Kleman, Kabala Lamsha Kajingja accident, Kabala Jia Kaka Hapok District. Ya Kani Kajing Talasi Kali la Penong Hakeleng Kitanat Pulit Haribhoy, Kentub Hanongpo, Umsning, Bad Umyam. Kajing temu juga ni kesenjam kalau man bat pin saja ya kinonya kali kibanya apa yang kajing shock hau yang kajingnya apa ni hersted kajing bembut iki kendon ke Motor Vehicle Act bat kiwe tomorrow we will announce how much fine collected. ये पैसा बहुत तो होता है biang kacau आप ये को अब ₹10 तो यहाँ में निकाल जाएगा ठीक है सर जब तक हम वाला रुको तो रुकना है रुकते रहना हाँ नया पा ये ठीक है सर हाँ पोक Ya Kani Kajing Talasi Kali Lakshmi Ida Superintendent of Police ke District UVS Rathor Ubalahir Hidaladesh Surok Hanongpo Haringkat baru Additional SP Ba O Masar Ubakmi Eknat Traffic U in charge ke Nongpo Branch Rubul Ali Lembat Kiwi Laban Kedau Tangha Kani Kashitio Tam Bon Tili Ki Jingja Accident Kali Kila Jia Hasurok National Highway 6 Haribhoy Kabala Shimuru Ya Bon Tili Ki Minsin Briu Hagani kejanmit kiri pulit Karibhoy kila bat nadu kikali ki pendat ya kilat pean kikali ki belasna pendat ya ki silencer basawa kinongnya akali bebuat kiat ki pulit kila dan kuna lolor kecing maham ya kinongnya akali ki belabat hagani kami खोलो इसको खोलो अभी का भी खोलो ये नहीं लगाना है देखो आता मिला हो जाएगा मुख लगा के रखो बोला ना